malolo sa I Samoa fa tala fa fo I tapo inga le tunu le tuala le uli tala mola fa fo mai tala tumua. Sa istam tala vo se fainga tau fa vale fa ngai o wala fa te kono losi le va ia mo mo New Zealand. Fa tupula ia fa jo fa sanga fa te inga saina ona pom fa te mai le vas Pacifica. Ta longa o le fa I lo se nga le fa ona va fa sa o toi Joseph Swali. E a wa ia I malanga ta milo le wallabies. Fa fo ba ia I fa la terreno ne tala fo. O se tupuranga tala mo sa ia leo ina wala tu fa wi la bea I se fainga tu fa valea a wina tu ni a bea I telefoni tanga te fa foringa a wina mai se company ta uleleia. Mo le fa ilo ina fa amtalanga mai I la tu e pe o passwords manumero pepa tele tupe fa I tala for tupe credit cards. Ta fa amtala ina leo se tu fa valea o se matua I fainga ta lava sophisticated smishing scam. E whao ngai nei au ala wha te konolosi e le iwa aia mō New Zealand. E se wha amtalanga sa wha ria e leo. Sa wha I loe le matanga luenga mata upole lo tui whale ia le tau wha valea iai lai. O ofisa SSA au fiai, mana vaenga wha pito sori ngā tūla whono I lungo o wala so te ingalau tele Australia. Sa wamena amata ina se la tu suenga ua I loai o le Operation Oka. Sa wha matala I leo se tau wha valea o se tu aingo masini pole device. Wai loai o le SMS blaster. E whaonga ina o se pou wha fōringa mō telefoni wha avai. O le fake cell tower. O wha avalea telefoni wha avai I latane. Ina ia whasota iai I le lato whasota inga wha ngoi. O na mawhai ai lea le SMS blaster. O na awinatu avai omi mata uai. E awinatu e whale tupe stone whainga. E wha soa mai ai wha amatalanga I tangata e pe o passwords manumero credit cards. Sa oso fa ia leo se tua tu si lo ngā tonu au kilani la solusu tonu au kuso. Masai sa ia se tamatala vo spumariva tau sanga. Matao fi aile masini wailo ai o le smishing device. Pa aria leo Superintendent Greg Williams. O se tu aingo mata upu mo fa pele. O fa ngā ai se tu aingo masini I New Zealand name. I whai numero tu singa ingoa New Zealand le tau sanga umawai wa wha amtu ina nei wa wha ilo ai o le vaenga tele o tanga te New Zealand e leo a waini e kale sia e poni tapo inga e le silia le mare afar whai tau wa whai o le tunu a e tonu tapo inga pinu tele New Zealand o lo iai o le Kersiano, Hindu ma le Musalemi. O whanau loe whātou waipaipa mikiasu po vapes I ru tono New Zealand ua maua whātou wina I o loa le te pae le whātangaina heated tobacco products po le HTPS. E ui lava I tūla whana fōu sa am te whaamaluina la solu o ni vai aso. E se sa ili linga whanilo lino sa te ia tupulanga la aiti mo le loto maari lie. Oilo ai o le vape-free kits NZ, ua maua I silia ma le luas puru whanoloi tono au Kilani, Wellington e Makalai Stetting. O whātauina I device e ulai nai le te paa, oilo ai o le IQOS, heated tobacco. O se saili linga whaarilo lilo e muri mai I tā panga na tai o soi fō maroloina mō le pāre mia. E wha malolo e se le tamai tai ministaro langa o soi fō maroloina Casey Costello. Moana ia inga whātino le maria wa ia le te pā. O le compania le Philip Morris e nā te marketina to atasti le o lo HTPS. I New Zealand I ana o lo device o le IQOS e unai nai le te pā. Lea e whaavevela e le te pā maliu ausai nai lo le sistunuina. Sa sia le tua New Zealand I aniso whanolo I kalestete le saluno le vazane. I se tasi o whanolo o whātauina nei device o paipa o le te pā I le whātangaina. Ina o silingi ale tanga whaingaro nga masui ailo no mafau mai e whalia. O nei olo whasori tu la whono e whātauina nā tangata. E le whaingaro nga le malo. Whalia le vape-free kits in New Zealand. O le tero whare o loo o tā ua. E la tui tele oiloina o nei oloa. E whasa whare tu la whono o na whātauina. O le ministana vai whafo Israelu sa ia whalia. Wa ia whasaina ia pailau tusi au ao malo o whatasi Antonio Guterres. O na ulu whale lo nā tulu ai. E nā tele o whai joina manemanino. I o se whainga o pomu al mama Iran. Le sa whanaina nga ia Israelu. E silia marselau varspulu ia nei pomu al mama po ballistic missiles. Sa whana Israelu au whaateleina lava whitawainga le va Israelu. Mane fita. E langalongoina Iran, al Hezbollah,
i le panona. O le telo nei pomu sa whasalave e lu o le pomu whasalave e Israelu. Ai o nisi sa stau ma pala las de ele o le tlu. O le solu o le vaso nei sa wha matua e Guterres i se wha matalanga po i le mai ai o nei os whainga ma whai tio i nai. I le lau telo ki tena inga i se sa etu tonu i le atiri wha telena. O le taia o le solua sa awina to e Israelu na fita sa vavali le tu saute o le panona. O le ministana vai fa fo Israelu ya Israel kat sa i fa alia. O le lefa i to ina tu sa Guterres o Iran i anos fainga. O le talia inai o ia u fale ilo na tulu. Ma ia ta wai so se isi lefa i to ina os fainga fa soli tula pono Iran ya Israelu. E pe ona to i titi la mo tunu umore rolangi o la tu fa joina. E le te tau la na step ule vai i ele o Israel. O tai o pui nga wha fita whai tūrangi o wha wona whanoi au kilane nei le nei vai aso. Au fta ia ina Pasifika mare wha tapula au fta na ingo wha tau tawanga wha wau malo ile nei tu wha sa o tu tala lea. O tai o pui nga wha fita whai tūrangi o wha wona whano pe au kilane vaso nei au fta ia ina Pasifika mare wha tūpula ia. O fete na inga o whaatau te vanga whaavao malo ili nei tulangi. E au fiai malilefia whaasanga ia, malilefia fia whaasanga ia Spaina. O le whono tangano na sumaltasi o tau sanga minstao puipuinga ni Pasifika i saute. Le minstao puipuinga whaafita masui mai New Zealand, Australia, Papua New Guinea, Fiti, Tonga, Chile, Maparani. Leolo awai mai ai masui o Japani, Amerika, ma Peritania. Mosa tai mo molene o le whailau tusi ar whono tai o le Pasifika Baron Waka, wa wala aulia i le whontanga. Ma ia longo aina vanga o tala le televisia ni sile whapea. O whaatau te vanga whaavao malo i le Pasifika ua lema whaiona tau fia. Ma ua si tia whai tionga mai tai o le Pasifika. I le whaate te ingo pomu whananu ma mao saina. E tau a veaise pomu whaaforinga po le dummy warhead i le Pasifika. Ari e waka o se whate te ingo o matua i le fia tele ai. O lea pombu sa palasi le vasa Pasifika li tisa male fitsa lau kilomita le mamau mane moto French Polynesia. I to tonu lea o le sone o te mau ainga o Kiribati. I lalo ane male lua se lau maila tu tai. Maila motu tu o fua Millennium Caroline. Ari e waka o leo se pombu whananu mamau la titi sa whanamai le Pasifika. Ma ua atu ngalu tele i tai o le tulangi. Tala no aile tu wafianga o malo o fatasi talua nei New York ya Amerika. Sa fai tiu ina il presidente ofiti ratu viliame katoni vere le fate te inga saina. Ma ye tapa i se faalo longa mori tulangi Pasifika ma tau fia nei tu ainga o fainga. Aure temene wala ngani fesili pe o le fainga malo o Kiribati le Pasifika lea e ma fana so tanga vavala la tamasaina. Sa io e whaia le whate te inga o le pomu whananu mamau e palasi e una o ngā sami e aia iai. O le motu tūla lata i le mea sa palasi e le pomu whaatun tono le Millennium Caroline sa mo pule e Amerika. Mani iso motu. A sa to e whaafo i lalo le whea ngai ngā whaawopo le Treaty of Friendship. O le whea ngai ngā lo tustu si ai. A iai se mai ngā whaafipita e whao ngā ina e se atunu ulo na tolu o motu. O se mata upule na, e whaia i eitala noa ngai de vau Amerika ma Kiribati. Pari ele te mata i ministar pui nga whawhita ni sila Juris Collins, o whitai i nei nei tūlangi ma temi whainga tā tele, ma lu i tau mai nei tō sina mai o tunu e whako. O le whaasfuru whāne o tau sanga taru mai o na whaian whai unga saina, e whanai na mai sana pomu whātai taida vasta Pasifika. Ma whāri e Collins, e mō mia te ngata o na mana malapa. O te ato whiola ne ili taimi o le mawai o tēna inga whawa malo. O le tamatai professor ngolango pui nga i le University of Massey ana Pauls o i tā ua. O le awhisili nei tai o le Pasifika pe ai sea. O whanai na mai ai le pomu whātai tai a steina le Pasifika. Ai patino le a saina. Tā tau te tala whāstanga tau. I whātai te ingo New Guinea i taimi o mawai a Wharani ma Amerika. Ia taro talonga le mave whasaro toino le tamtalo la kapiuni talua nea le Wallabies mark wakagani te wese i le kalapulika le Sydney Rooster ia aukuso wa whata o toinai o se whaalinga lea o se whatuatuanga le lei o le a te waileala mo Joseph aukusa swali e vavet awa ia i le malanga ta amilo le Wallabies i Peritania ma Aialani i le Mastina Phone. Se fulu varu masina talo le mai ona sa inia le whenga i ngā swari ma le kapia ni sila
Australia le male awale New South Wales Waratahs mo le tō sanga. O lana step mo le la kapi. O le a fola sia le vai asto nei ina o pafo le Roosters ta aloai male ta amele sanga le NRL. A whari ai le whai a onga le Wallabies Joe Schmidt i le whai unga le vaso. Wa ia fuafua e sa whai lalo masuali e tala no ina le awa noa au fia i le malanga le Wallabies i tō whai unga le tusanga. A e fuafua le se kilia mai ofisa ina wa mai ona whaalia e lea tau le e lusu te stau sanga ni nai vai asto tolu wai nei. Wa tā pāo ia le laka pia Australia e telu na ato mo le malanga tā milo. O le whengai ngā swali ma le Roosters e pato a mai a i le Samoa o le masina 4 November. Le aso lava fo i le amatai malana whengai ngā ma le laka pia Australia. A e pētai. O le malanga tā milo le Wallabies e amatai le stosu tasi o le masina ni Oktober. Mo tōla wa pinga e lua e whai e lo ngā tono ni masina. O le mea lea. O le vave whaamatu ino swali malana kone kalati ma le NRL e mo miaina. Ai wa whaalia no visa sino la kapi Australia Phil War i le minga le Sydney Morning Herald. O le a whaia galatu talanoanga ma Schmidt, le kalapo le Roosters ma le pule swali. Ai o le vave pasta alo toina le kapi Australia o na wakani te wese e a wai le Roosters. O se ngā yoinga le lei e iena manatu o le ato e tauia i le NRL i le vave whaamatu leo swali. A whaia e vave whaamatu i swali e toi lua vai aso to toi ola na whenga inga ma le NRL. E iele maanga le tio Samoa. O le atu tongi ai loa le la kapia Australia le side maleon spuru afetala i NRL. Swali i wa ve masitama ta alo la kapi pito te tongi kele lea ina wa sainia le whenga inga e tasi te maleono miliona tala i le tausanga mo tausanga e tonu. Sa toi fina umai le au ne te polo to mai ta ilo rosa mo mua lani le mai ai ole fai le mua le la tu ta alo le talo fai tauri no lua. Mamano malo le series yo le tamar sango ri po le Tiny Champions Trophy i le Silver Ferns limas mariva limas sofa ile no fuanga ale terau pa rawa arena i podi no i le Bonapo amo mi le Silver Ferns le man malo ile talonga ile tofa o ile pu ile talonga non tonu epitai o le wengelani ia le tala anga ile malo so le latu talo le kwata tolu ma o lua nei ana man malo ile ai stay mo mo le o to manu malo ai engelani le champini tolu mai. Rua female lu futasi a faria er kapiteni le Silver Ferns a Miliana ikena sio le Sky Sport tata aperita alon au le apolo na lua o wala ngona ilo na fietele le telo mafuanga ma le luseo lepu o le alon tolu e faia invikako ila sa ia ma tamata alo liki New Zealand Jerome Huge o le Melbourne Storm o mano nele pino le tamata alo le NRL le Daily M. O le rua whenga le rufu wha. Sa tau whau ina marika tini le Sydney Roosters, James Tedesco, ia petai. O le mata ino le ta alo yuti le whasalonga e lus. Mo leo no le ta amasanga, sa ia mawai tongi lusul fitu. Rocha tuvasa shek, ia le isi tama kiwi sa manamaro ili e pine a le NRL. Talanal ne ia uli, mo le leikio Samoa. Maua tata uma le loto maa o lalo ma le anganga lofa. Maua sao fia, so i fo ia.